Hublay pi baro kinilong ki kubor bamtagasngi. President ka Voice People Party uba Arden Mela Basayomon haringkat kinongkit kam ka party VPP kila penpau ke jingbam skotenan ke jinglong jingman hasilong bar ke jingjia ka balajia haying ikong Dr. Amperin Emlingdo bar ke jingsha Wiangding ki kali halat umkra police station. Uba Arden Mela Basayomon upen skosh kilat pothai kubor ke jing penjari ke section CRPC 144 ya kidukan baro hasor shillong. Tang na ijing jabarit hatanat polit station light umkra perkajing pentray kam even but odd number ya kali taxi. Nagaliang uba Arden Mela Basayomon berkakinhun VPP kalalit banyakundu yu konrat ke sangma menteri rangba. Uba Arden uyathu kajing ya kundu bat menteri rangba uyathu unshim kya ya kani bakam day ban kta ya Paidbah bat ai ba Paidbah unyo ka Kamai kaji klem ki kendon. Ulapan sngau bagajing penjari ya ka section CRPC 144 ban khang dukan hapo shipho bujimin mien kabamla ban long bat kumno ban kenno kawanra ya kajing bamshngan kamla ban long yathu uba Arden Mela Basayomon ha kabiade bakatei kabenta ukon rat ke sangma ula shimkhya bat batha ya uba preston tensong ban penben ya kani lami naga district administration abadi bagajing khangno Jika mereka section 144 posh pobuji di berkangno, de nagalan Jong ni ngapan pau bakadi lese kamlong kabadai, bapa sorkar kan hapan wengno ban revoke ya kenika, ko order. Ile krendu ya ka beri bat ka jingkiu do, marba mat di kamtam e pau, ya ka bana nagalan Jong shimsa wishim, mo take serious note ini, shim taka jing Sofia ban pet kay ka ba in wat chutip ya kataka jing yato kashu te nilai krandu ya ki load shedding makanya joko sorka na kren jusim so makan pau makadon gajung persang lagi government kumno pan ile katala pan pentigna nang ni sakmat kani ka load shedding kan nang guna pan kumno pan wat kela kelenti pan don kataka power supply ke bagian ini kilong kikap tu ni kimat phones kiminara madi kilong rep tunjuk kajing kidori ki wat ki marep rumah ki chur chat do kajing yo itu bagian kai ke ba nagalian ju shim sahi la kanchai ba government kan shim kai ini wat insan nang ya kedua maka posko pan poti ini tu kimat asoka kan shim kai Mungkin kita tengki mak kita kam kirki kita bangi ya keren, ini keren tu ya kecingnya jadi driver taxi, ni ko odd even the number, makanya kan kita kami kecing pakla jadi pak kata kan kami solution, kami kan walk out ini, kalau pensau ni pan pensau bangin, anak kita sorkat makan pendek ini kecingnya, nomor kayak kita bangi ini penting sebang ini bagi rai juga sorkat kamtan juga district administration ni. Kelong persya apa yang kita beri kita duk nasi mo syaknya ini lepas semua dia kata nagalang ke sorta nagalang juci pasal lah simkia lah syaskor kita kacing kerja kacing pani community bagi kita kan nak apa sesuatu pani nyo kita community kumka parti kita yang kita cuba